Maupay nga adlaw, makabugtuan ko da kan Hesus Kristo. Adi na kita han Domingo, han pagsaka halangit han aton Ginoo. Ako hi Benji F. Sonito, usang lector, commentator, and choir, han Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, ng Immaculate Heart of Mary Chapel. Para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Kinadto ha Galilea an unsi nga mga tinun-an, habukid nga ginpakadtuan ni Ra ni Jesus. Han pakakita nira ha iya, insing bahiya nira, bisan kun may ada ha ira, nagruha-duha. Hinira ni Jesus ngan ginsiring hira, iginhatag ha akon ang tanan nga gahom, halangit nga natuna, sanglit pakadto kamo, hangatanan nga mga katawan, habugos nga kalibutan, nga himuan niyo, hira nga akon mga tinun-an, bunyagi hira hangaran ng amay, nga nanaanak, nga na Espiritu Santo, nga tutdo hira, hinpagtuman hangatanan nga ako naginsugo ha iyo, nga hinumdumi, dayuday ako maupod ha iyo, hangatanan nga katuigan, tubtub, akatapos san kalibutan. Ang pagsaka ni Jesus sa langit, naghuhulagway nga natapos na niya ang inisyal nga hugna han plano han Dios nga amo ang iya papel nga tutumanon. Iya gintukod ang madaugon nga paghari han Dios non nga paghigugma hakalibutan pinaagi han iya sakripisyo nga kamatayon nga nagtikang han kaperdi hangatanan nga egoismo nga pagkasiil kontra ha Dios. Jesus kinmanhi para magpasiga han kalibutan, nga na nga nasiga ang kalayo han Diyos nun nga pagigugma. Iya ini ginhatag ha iya mga apostoles, base era ini mapadayon nga magsiga, ngan magdara, hinkapawa, han nga tanan nga kanto han kalibutan. Amo ini ang kahulugan han mando, nga himua nga mga disipulo ang nga tanan nga nasod, ang mga apostoles ngan ira mga sumurunod, kinahanglan ipadayon ang paghari han paghigugma han nga tanan nga nasod, pinaagi hin pagbunot ta ira ngadto han tinubdan mismo han paghigugma ang Santo Trinidad, ngan pagtudlo ha ira han sugon ni Jesus nga maghigugma ay hamatag usa, nga Jesus na baya pero nagpapadayon hapag ukoy. Iginpapasabot ini nga halugaran iya limitado nga presensya halawas. Yana kitain puno han presensya han iya espiritu, an espiritu han gugma nga magpabilin haaton hasta ha panahon han katumanan, kundiin ang dibinong gugma magpupuno haaton tunga. Ginoo Jesus, an imo pagbalik, halugar nga imo gintikangan, amo ang selyo, han imo kadaugan, amo gihapon ini, ang garantiya nga an aton presente, nga mga pakigbisog magtatapos, hapag ka maupay han gugma. Amen.